Então foi a ia por aí na wala mai te tai na sa. Ole era o tem o que me foi lá. Agora sa foi a tu no matuai. Ta agora é mais ir te tai a sa. Mai le o está péssimo. Lauga Aso o Paepae.2024. Eu tinha o das forrei. Eu uso a tudo uma PC, o fale de outro. Eu fui mas mal pela lei fale. Eu tinha também a lei fale do jeito. Então eu ia matar. Se me arrofo a luna ou foi a que me dá lá, tirei do pescoço. Não tem como que eu ia. Ali foi lá, tá lá também. Tá se me arrofo ali a tua moa. I'm a story designer, not storyteller. Good stories, true stories. Ela não está lá se faz no também. O algo que eu vou fazer, o tal how is o tal is one of esse tal one of the good kids. Montado também. Nem também me arrofana. Ele é no ditado, tá que ele é ele o meu arrofado na carinha night. Mas esse carro, ele é a story. My story is about a dad. Olha tala ele lad. Young man. Tama limon atau sang. Ayai beli kami balik atau sana yang tua. Oleh kami cicilan balik atau sana. Oleh kami cicil ele mafai sabali tolo was paralyzed from his birth. He couldn't walk because of his legs. Ele mafai sabali. O taya umana ya wewe ele tamiti balik atau sana. He was probably into school every single morning, every single day. E todo aia era de aom. Mau foi a aom, manfani. But this young man, 15 years old, sama dia mapasi tamtiki dia. Eva aia la tamtiki dia. Tambale es 5 tahun. Alla mai kaya pena anda masa itu kalau dia sedang tidak bagus anda. So he was thinking of also nalof cukup lof ile tamtiki dia 5 tahun saya ada orang lain itu luar ile tamtiki Mele cukup ya Afrika. Orang kita mesti ada. So he was thinking of picking him up and put on his back, carrying him to school. So that's what he does every morning, every single day. See, ini saya yang ona, saya pergi rumah jam dia, cukup dan papa tua, carrying him to school. Faz só olho nele, por isso está uma então que tiver nele todo se ilumina tudo no papá ando fecha de boa lá e isso é na boa foi tudo lá na ele de boa aí you carry that very
so a lungo to make these tamale. Amo mayal to make it. Taya umaya weda umasawa there is spoil and spread. And one day, his friends are mocking him. Simon is stubborn to teach him my own. Tell me that parent, every single day. Why are you carrying that parent? And for me to tell you, it's a 15 years 15 years old. Don't mind. He is not a heavy burden. He is my brother. Love can turn your heavy burdens to be your brother. Olhando naquele rio, le avenga mamafa, e avenga mauso, e avenga mauso. That's the story. The reason why I tell you this story here to make you don't fight from isn't that the reason why Jesus said to his disciples, when his disciples rebuked the children from bringing them to Jesus? Isn't that the reason why Jesus said to his disciples, let the children come to me. Do not rebuke them. Pero le mafuanga ele na le sata ku faito na faita. Mais auma le babao to mai tu mai ja vai fa peo la tu le malo le. Ele mafuanga ele on fa mai le su tu mai to mai. On ele mafai o to mai. On carry the heavy burden. You can't carry heavy burdens. Se fai o trato carry, fai o trato bom. And that is the reason why Jesus said, let the children come to me. Let them come to me. I will carry the burdens for them, the heavy burdens. Yeah. If I want to tell them, it's alive. I think it's alive. I will tell them that. Lai sunga te tai la masa, ki wai fa pe mo ne usta. Ane mo usta ia kon foi te fai so sao mo fa na yasu. Ta ua ia bere usta. E o fo ia nei to ina maro ma. Le usta ina ta fa ia sta la fa sa o ia ti fa sa o fa no mai. O mai ti. E o to fa no to usta. Tai lam. Tai tele sunga tutaya masa. Aina o leane tutaya masa ni tasya lo urode kalu ni osta. Tai tele siap tapi nak pun kusi untuk rohaya masa. Tai pen, tai pindafioma ya sale, tai tingai, tai no mo vasto fanal tai foi a tu fanal vi ia le tu ero o so fu o que no to fa no dia le sa to foi ne to ma tu foi tu so solo a matra mai no ma sa vai tu la mona la tu sa ta o tu fa o fu o italiano no da primo ma esse ta o fe al motato ta ua e se au mo tātou marana whātai. Tere ai tō whanau, a e ngā mātua se o ai vai ngā la iti, i au i tū e ua, e lai tū vai, ma e tū vai, māta me e se au ni yasu. Tai whana, mia ne tū e la tū. Ia te tō sāna whasu sūpe e le tū e la mepa, ia te tō whana, whai e tō, ma abu se au tala le e yo o le awa mo piula mo tatou
sana abila o ngā whawhai au. Ia, whai rātu tau langa me ainga. Le ata tuto e pese i ingo le ua i pese kōse lana lima. Kōse lana lima i pese. Rātu pese ai. Loi la so la tu ya ya ti ipo o so
prayed Jesus to have him touch them. The disciples saw this day, rebuked them. O le tū lea marea na ufa Israel. I eili teimi ave eila utama e ave whamā. I teimi ave eila utama e Oskarolana. I manu Yerusalema e. A oro e utua i wani o sana te. Ave leo tamiti o i manu. E ave whaini i tau i ika tuminga. Whamingo whamaini. Ave se i whai iairu si tau lama, whamuia iairu si tau lama. Aso storo ane, i sutas, e kuri sauminga ave ai. Hape nāne, ia le tūlanga o le ola tātua i tūtonu o Yerusalem, tūtonu Israel. E ave ata meiti, i le ostaulanga ave whamia ai le ostaulanga. Tūla whono foi sa wali i maatanga te Israel. E tūla whono le taimi ma le aso. E tūla whono le aso e ave aini tamarikiti o le manumanu. A tuanore malu tau sana tamarikiti. Ave o le manumanu whai whamaina. Salamingo whamaina. Tūla whono mea uma. Ola tā wai e so se Israel. E ola i le tūla whono. They live according to the law. Le ala whoide. Nā lai ona wawao e au so ta maiti nau o mai. Ia mātua au maiti maiti a Yesu. Whai mai o leo so. Ese. O mawa. Ia so o mawa. Le anga o le pule le tūla whono. E minoi ai mea o maa. Tau tāpua ina. I tūtonu o Israel. Peta. O maia tangata au maita maiti a Yesu. They were rapists. O ta maiti ia. O mongo. Pepe ia e whamitama. Pepe mea mea. Tama mea mea. No mingo pepe. Lai. Laisi. Laisi yo. Tamo whai whanu diume. Se te au mo. Tau whanu. Tele anu kuni mana. But people were also bringing babies to Jesus to have him touch them. But the disciples, they rebuked them. But Jesus called with them saying, "Let the children come to me, not hinder them. For the kingdom of God belongs to such as these." I believe that Jesus was using the coming or the bringing of the children to him to be blessed as an illustration of the way which all men must come to him for blessing. That is, if we would come to Jesus for blessing, we must not come in our own. Remember, they are babies. They were carried, which means we must not come through our own understanding, our own wisdom, our own good works. We can only come to Jesus in our helpless states, looking to him and his grace alone. We must come out of our weakness
and helpless state, not out of our righteousness. A little child is seen, dependent, helpless. Children show us the way in their utter dependence, their unworthiness, their openness, the completeness of their trust. That is why Jesus said, let the children come to me. Do not rebuke. Apa itu Pak Upu dengan anak pie pasal mo. Wasawaan bele mo. Awaya. Afai ko faalango lango le ola ta wa i tangata i tula fono. O fela a i ekam. Afai le tule mala nuku fa Israel e minoi ne umma ele fatto numa. Tula fono fatto numa. E minoi ne umma fatto numa. O fela a ekam. Defe me Yesu amanya ya jata. Lono binga, wale mafai e tameti, ona ola, e se o langa e fuati e ifo, le loto fuati e ifo le lei. Ai ole a ola e le meno fato numa. Ole tele e o tato whana, e ola e meno fato numa. Se i longa e whai atu. O whai atu a mia, tasi le teino ne ai. Ao, ole tenia e matai te. Asa bali maya ne, tak dia adalah visi pasia, bypass sahaja. Buat boleh bypass. Oleh fatu lima. Oleh mana firman Yesus pamailah itu baca. Awal. Oleh apa yang termati ya Yesus, olah ini termati. More le loto fuati e foi de dei e le ola le la fono le ola fatto numa ai ola e non na fo de dei e fo wa in de yo vai ale pole tu tangania de tu puito tonu Israel e ola e la fono atu aila runga no le tala de e ele ti sa e ele de caro tala tu sa Yesu na fa Yesu mai e yai kana te to o na o man ka o tasu per sai ma to tasu te ron agua tu ron per sai tala per mai pa tai de tua o le peio o e fa o e a o e muri tua o le mei foi o de late rona. O feita o lana se fuai tu sai e tai lua na o wa pongi vai as tala le tatalo le tangata sai. Ai sau te ro tu lai mo te ro fa mai. Te pai le hani o po fata fa mai tala tangata le te ro. Lo tu lai. Have mercy. Logo tua. Ya mana mainnya cara tengah salah. Oleh Fariseu, lai ola tu la fono avesse fuat. Wale ola pe ba nei ole. Oleh fai unga nei tatu tua ana fai mele. Le fai o tatu tua. Ai fai la fuai il loto fuati ai foi de dei. Alla mena leo la Fariseu. Ola fatto numa, avesse fuat. Natai na men fai. Ola fatto numa, tu le mane nu fa salai. E te tau na tai mua ona e am pongi ile bayaso tas. Mamai. Ola numa le tu la fono. Ule le tu la fono e ola
imagine le ofo ina mo le tua fe mai lo tua ia e whapanga mai na kia tangata asa le ola ua tu atu ia ao le ri tu a tolo na loto i le ri le se me iskusi lima ke no le me e tupu mele o le ola e le tuta fono ola e whatu le fui mo i tono matu whatu awa awa tu ya kamo ke sopa sama sama ya rumah mana kau sina tu ki role me ta le ola le me o fatu e te ola tusi lima me le ola tu la fono ola fatu a faya tu le si no it doesn't do anything e ola fatu se ro mai faya menale tu first mai Yesu tu mai te mai ti o mai ai ta ronowi au mai ai Yesu ne uma e manuia ai ta e mau mai ai Yesu o le ola le loto fuati ai fo de e mau mai ai Yesu o le loto mau lalo le loto ma la malu uma ni peta la Yesu ia Ielo tu mamā, ia malu, ia whatu e roto ni mai. O whatu numa mai te maua i lo ola, e taua i le ola e whakapau, e maua uma ia Yesu. Le ala fwoi le nā le alu o whawhine o hana, tala where ni kuai. Alu o whawhine, e awena na tamo Samuelu ia Eli, no staulanga. Whai mai Eli, e tamale nei. Tamale nei na whakamuia mai ai le tua, na o whaatonga tua i le tua, o ia au mai mo au, o te toe loko i na atu o ia mo ai. Awe mana tua. O le tu hoi male ana tu tua i utei. Wanse e whanau e whine se tamatana. O lona ola atoa. O lona ola atoa. A whaina e tasi ale tamahana. A lewa fo wa ia tu i o le manu ave mo le atua. O lona ola atoa le wa. Koe mai hana. Eli. E tama le nei. Na o whaatonga tuai nei. Whaamanuia mai lai le atua i atia. O te toe ofo i na atu. E whai matau lama. Mō le atua. Ta rua ia o ni aso mai, whamoe o anu whanau. Ai ta maiti, ese fo i ta rua o tō whalongu Moses ta. Ese fo i ta rua o lo whalongu, e le ngata ina e awa o ina li inga o meo tō whaewangeria. Ai ia, tawa whai ia ola, tō whai ia marana lamai. O le skapititi. Pese. E le lea, e wale whiwhiri ati. E stome i tia lai pese. Ai e mana lama, e le tau whaiwhiri. This is, e tā ua i o le mo tō maiti. Tā ua i o whawhitai tele lo tu sao mo mātou, mo tātou hotu ni asu. Whawhitai. Ia o tō anga me whai. Tino. O kiute ia, whai o tō whanau whamuia i eile tua. Suru la mepa ia tō. Pāre whi auna mo tātou. Tasi ni nāu ina o talaina Yesu, o mei tapu i tia. Ina ia lātu roa na ola. Man loto koti e tua le. Ai le tam whai ola i mua tu la fo. Le tam whai ola i whatu huna. Asi tāua whutanga o tātou mati. Tuku whatu kua tau molongi. Tau molongi. Ua leto i tutusa nei wai tau whaina tā o so whanga. Whaina tā o nei wai tau. Ua tele ia teknolosi, ua tele ne whakifia, ana ua nukon. O Yesu lapa.
e sili lava suina e whai ia i soifua ma le rola o tātou whana. E mā losi atu suinga le nei e whai e Yesu Kristo. Le ana lea whai mai e Yesu, au mai ta maiti e mai e tia, au na vau e ati nātua. Lai sina pia Yesu, e sili lona mā losi, e sili le matau tia, e sili le lei o suinga na te whaia, mo walo mā tātou whana, nai o suinga o mena no losi, ma suinga o tātou. Sili atu, e le lei o i, e whawa ma lava o ngā, i le suafo Yesu. Amen. Lord, se lau i ino le tua, tātou.